Pozdravljeni v avtomobilnosti. In pozdravljava vas iz severa Francije, kjer začenjava turo do mest Cléon in Douai. Namreč tukaj na severu Francije je doma Renaultova zgodba Electricity. Seveda gre za besedno igro Electricity kot elektrika in pa Electricity kot električno mesto. Ta projekt Electricity nam pove, da Renault vse te pomembne komponente, ki jih vgrajuje v petko in katrco, sestavlja in proizvaja v radiju 300 km na severu Francije in na ta način ima Renault vse pri roki. Oziroma na dosegu Renaultovih električnih tovornjakov, ki pa, kot slišimo, jih Renault še ne uporablja za to, da bi tukaj na severu Francije oskrboval svoje tovarne. Zagotovo pa so vse te tovarne dovolj blizu, da pot med njimi ta dva retro, nostalgična električna avtomobila uspeta prevoziti brez vmesnega polnjenja. In to bova danes preverila tudi v praksi. Ampak preden se posvetimo tej francoski zgodbi, se pojmo voziti še malce po Sloveniji, namreč tudi tam sva naredila en tak duel, ampak tokrat je šlo za primerjavo velikega in majhnega električnega avtomobila. Zanimalo naj je namreč, koliko višjo porabo imajo tisti ta veliki električni avtomobili v primerjavi s ta malimi. V avtomobilnosti vam ob naših testih avtomobilov vselej serviramo podatke z našega normnega kroga. In ta normni krog je sestavljen iz tretjin. Po 1/3 mestne vožnje, 1/3 izven mestne vožnje in 1/3 vožnje po avtocesti. In to s hitrostmi 130 km/h, brez kakšnega posebnega varčevanja. Tudi z električnimi avtomobili. In tega sistema se bova z Miho držala tudi tokrat. In na avtocesti je ta velik električni avtomobil tudi zares doma. To je prvi avtomobil v družini in to je tudi avtomobil, ki je zelo popularen med slovenskimi tistimi komuterji, ki se peljejo recimo iz enega mesta v drugega, vsakodnevno na šiht, kot rečemo. Ker je to avtomobil, ki je dejansko optimiziran za dolge vožnje. To je dolgoprogaš, električni dolgoprogaš in kot tak je seveda optimiziran za to, da se bo po avtocesti peljal kar se da učinkovito. Luka, po 70 km avtocestne vožnje imam jaz porabo 23,6 kWh na 100 km, zaloge energije imam še za 84%. Kakšno je stanje pri tebi? Inster pa je imel na identični poti povprečno porabo 20,4 kWh, ostalo mi je še 75% baterije in to pomeni, da je dobre 3 kWh manj porabil tale Inster. Jaz bi ocenil, da so to kar pričakovani, normalni podatki. Vse je prav, da ima ta nižjo porabo. Kaj pa meniš, no, da je vplivalo na to? Seveda, tisti glavni faktor je po mojem mnenju dejansko večja masa, kot je samo po sebi. Masa je absolutno najpomembnejši faktor, ampak ni samo masa faktor pri električnem avtomobilu in še posebej na avtocesti. Tam pomembno vlogo recimo igrajo tudi kolesa oziroma pnevmatike avtomobila. No in če tukaj pogledava zdaj razliko. Jaz jih imam 235, 55, 19, no, Inster pa ima platišča 17-palčna in širino pnevmatik 205. Torej, precej manjša kolesa so to. Ampak veš, da je zanimiv podatek, da je Inster, kljub temu, da je manjši, celo manj aerodinamičen na papirju od Ionika. Koeficient pri Insterju je 0,309, pri Ioniku pa 0,288. Zakaj pa misliš, da je tako? No, pač ta je škatlast, ne? Visok je, kratek je. Pa še roko na srce, to je seveda avto, ki se bo pretežno vozil po mesti, pri nižjih hitrosti, kjer aerodinamika vendarle ne igra tako zelo velike vloge. Ta avtomobil pa bistveno seveda mora biti aerodinamičen. No, ampak zdaj greva na regionalno cesto. Zdaj,
tam pa je zelo rad vožnjo z inercijo in mislim, da masa pri inerciji pa kar pride prav. No, tam pa bo razlika mogoče malo manjša. Gremo provat. Inercija oziroma ohranjanje momenta je na regionalni cesti izjemno pomembna in električnemu avtomobilu praviloma večja masa pri tem pomaga. Ampak kljub tej večji masi je seveda odločilno, da mi vozimo pravilno, da vozimo električnemu avtomobilu primerno. Ampak to ne pomeni, da mečkamo, da cincamo, ampak pomeni, da gledamo naprej, da vozimo z ogromno predvidevanja in da vozimo predvsem tekoče. Ampak na vsaki vožnji je treba tudi zavirati. In ko govorimo o električnih avtomobilih, zaviranje pomeni rekuperiranje oziroma pridobivanje elektrike. Pravzaprav so električni avtomobili kar male mobilne elektrarne. Kako zmogljiva pa je ta elektrarna, je pa seveda tudi odvisna od posameznega avtomobila. In v tem pogledu je ta Ioniq 5 dvakrat bolj zmogljiv kot pa tisti mali Inster. In do meje največje moči te rekuperacije lahko pridemo tudi s pomočjo sistema iPedal. Tako Hyundai imenuje tisto značilno električno vožnjo z eno stopalko. Takrat, ko pritiskamo samo na stopalko za pospeševanje, zavore pa ne rabimo. No, ali vam je ta sistem všeč ali ne, meni ni vedno, ampak moram reči pa, da je Hyundaijev sistem eden najbolje kalibriranih na trgu. No, seveda tisti predzadnji odsek je bil seveda meni najbolj zanimiv, seveda, ker so se vozila po ovinkih. Najbolj je zanimiv za vožnjo, največ užitka je v vožnji, ampak najbolj zanimivi za porabo energije pri električnem avtomobilu smo pa ugotovili, da so vzponi in spusti. Ja, in pri vzponu se je poznalo, da so imeli največjo razliko v porabi. Se pravi, takrat sva bila koliko 4,2 kWh razlike, da je bilo med tema dvema avtomobiloma, če se prav spomnim, ne? In pri vzponih masa in pa seveda tudi moč motorja praktično najbolj kaznuje. Je pa res, da potem, ko se začneš pa spuščati, pa masa začne igrati v prid. In potem sva recimo tako spremljala, kako je ta razlika med povprečnima porabama, kako se je začela manjšati in kako je začel Ioniq proti Insterju takrat kar naenkrat pridobivati. In razlika je iz 4 kWh se znižala potem na 2 kWh. Rekordno nizkih 2 kWh. Se pravi, vse tisto, kar dejansko gor daš, tudi praktično že skoraj nazaj dobiš. Ja, ampak na koncu pridemo do končnih številk. Torej, Inster je imel povprečno porabo na regionalki plus mestna vožnja 12,6 kWh, Ioniq pa 15,0. Torej, tukaj pridemo do približno 2,4-2,5 kWh razlike. Ampak skupna poraba na koncu je bila pa pri tem avtomobilu 19,4, pri tebi pa? Pa 16,3, torej pa dobre 3 kWh. Dobre 3 kWh skupaj. Kaj se pravi, prispevku dava naslov 3 kWh porabiš več, če imaš koliko dobrih 600 kg več s sabo nahrbtnika. Torej, tretjino težji avto oziroma električni potovalnik v primerjavi s tretjino lažjim avtomobilom, mestnim električnim avtomobilom, 3 kWh bo nekako razlika v povprečju. Ampak seveda, treba je na koncu dodati, da je variabil pri električnih avtomobilih lahko še več. Tudi takšnih, ki danes niso posebej prišle do izraza, namreč danes sva vozila v praktično idealnih spomladanskih temperaturah, okoli 16 stopinj Celzija je bilo. Torej, če bi vozila po zimi, bi
do izraza lahko prišla tudi toplotna črpalka, sicer v tem primeru jo oba avtomobila imata, ampak če recimo ne bi imela, pa bi morali prišteti še kakšno dodatno kilovatno uro ali dve. Ampak kakorkoli, kljub samo, da je bil to danes samo en scenarij, pa samo en primer, se pravi, ni šlo za neko znanstveno raziskavo, pa vendarle mislim, da so vseeno dobila en tak kar v redu reprezentativen podatek, ki dejansko nam lahko koristi pri izbiri električnega avtomobila. Torej, ta podatek je 3 kilovatne ure. Torej, 3 kWh je večja poraba, če želite imeti večjo baterijo, zato da bi imeli večji doseg. V današnjem dvoboju med katrco in petko ta razlika ne bo tako velika, ker gre za tehnično skoraj da popolnoma enaka avtomobila. Glavna razlika med njima je predvsem v prostornosti, namreč v katrci dobite malo večji prtljažnik, pa malo več prostora na zadnji klopi. No, razlika je seveda tudi v tem, ali želite voziti tako kot Bojan Križaj svojo petko, ali pa se želite kdaj pa kdaj podati tudi čez drn in strn. Ampak Luka, zdaj je čas, da poveva podatke, koliko ti kaže. No, jaz imam zdaj na zaslonu številko 18,1 kWh. Aha, 18,4 imam jaz. Se pravi, če je še prej kazalo, da sem jaz zmagoval z 0,6, se zdaj ti prevzel vodstvo z 0,3. Ampak sej veš, da to je samo razlika enega premočnega pospeševanja ali pa nepotrebnega zaviranja. Tako da tukaj se lahko rezultati še zelo hitro spreminjajo. Je pa treba na tem mestu dodati, da je to poraba, ki so jo dosegle na avtocestni vožnji pri večinsko 130 km/h. Sem pa hkrati tudi zelo vesel, da so zdaj prišli na območje, kjer bojo to porabo znižali, ker meni je ta normandijska pokrajina bistveno bolj všeč kot pa tista ekspresna avtocesta. Po slikovitih podeželskih cestah Normandije so prišla do prve tovarne projekta Ampere. Leon je tista Renaultova tovarna, ki je nekoč delala bencinske in dizelske motorje, danes pa tam nastajajo elektromotorji. The DNA is mechanical plants, and we used to dedicate a lot of time in upskilling people, in developing skills, competencies. And really what is remarkable for Cléon is the campus that have been developed for the first electric for students, but also for our workers. Because 15 years ago we had to adapt to these new technologies, but all dedicated to electric powertrain was very new for us. Do you have enough people here in this area? Yes, we have enough, and we had also to upskill people from the plant. And now we are moving also to electronics, to electronics parts of to pilot the powertrain. So this is the next story. Did you use all your employees from the previous era, the ICE era? Yes, yes, yes. You didn't need to fire anybody? No, we didn't fire anybody. Good news. Started in 2015 and we are now at the third generation of EV e-powertrain. The concept of line is always the same. Yeah. You always need 6 lines. Stator line, rotor line, machine line, EPT line, electronic power box line. Always 6. What is more difficult is that you need to make it more compact and more powerful. If you are doing more compact and more powerful, it is much more difficult to assemble and then to tune. I hear that the new trend with electric motors is higher RPMs. Yes, the benefit to go higher and higher is that you can make an engine much more compact. The other benefit, the constraint is that if you are much higher in speed, okay, there is a reliability. So you can have much more damage. So it's always, let's say, a kind of mix between speed, capacity and performance. But production-wise,
it's not an issue. No, the issue is not so much production-wise. It's much more on the product itself and on the reliability of the product. Novi elektromotorji so v primerjavi s tistimi prvimi iz leta 2015 za dobrih 30% manjših dimenzij, hkrati z boljšimi zmogljivostmi. In obetamo si lahko, da se bodo motorji samo še manjšali. A naj vam zdaj pokažemo dva impresivna stroja, ki izdelujeta te kompaktne motorje. Prvi navija rotorje, drugi pa baker navija na statorje. Of our competitors are using permanent magnet for the rotor. We are using copper. Here you have an example of machine of rotor winding. Okay, so as you can see here, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 head. We are winding the rotor, 6 rotor at the time. You have the tensioner in order to ensure that the tension inside the rotor will be always the same. One rotor, 11 layers. And you are not allowed to make any cross wire. So just one after one. Otherwise, scrap. We are using that since 11 years. Good luck for the other competitor to succeed to do that. Wow! Zdaj pa se vam javljava iz čudovitega malega mesteca Douai. In posebnost tega mesteca je eden najbolj mogočnih zvonikov v tem delu Evrope. Posebnost tega zvonika pa ni v tem, da bi bil cerkveni. To je zvonik, ki je v 14. stoletju obrtnike vabil k začetku dela. In seveda tudi oglasil se je popoldne z eno posebno melodijo, da je seveda konec šihta. In seveda zato ta zvonik paše v današnjo industrijsko oddajo. No, meni osebno je ta zvonik navdušil tudi s tem, ker ima notri v tem svojem ohišju, znotraj teh zidakov, 62 majhnih zvončkov, ki so potem povezani z klaviaturo. No, in ta inštrument, tega do zdaj nisem vedel, se imenuje kariljon. Je pa seveda zdaj čas, da gremo sestaviti eno petko in pa eno katrco. So we are here in Normandy, and the other plant, Douai, is the... Hauts-de-France, in the north. Yeah. Can you compare these two plants? The same upskilling was necessary also in Douai. Why? Because we had to create a battery department. So with a casing coming from Ruitz plant, one of the third electricity plants, to manufacture the battery for the new port. And it was really also a complete new activity. Mm-hmm. So we had to train people also. We had to invent kind of dojos so that people are able to repeat and to train, because it's high voltage, it's also high technology. And working with our partnership, first from Eastern Europe, we started with LG in Poland, and now with ISC, a strong partner that first started in China, and now we have a gigafactory just 500 meters far from the plant. So that means this is really local. Dobrodošli. Moje ime je Bertrand de la Roche-Saint-André. The production of EV cars is incredible growing here. And especially in 2025, we have started the year with 1.5 shifts, 2.5 shifts at the end of last year, 54 vehicles per hour. Today, we are starting 55 vehicles per hour. Last week, we have
high production level with 950 vehicles in one day. Douai plant now is the plant of the EV vehicle, 100 full EV with 6 different models. Key point is also for Douai plant partnership, because we are representing different brands. First, we started for Renault brand, and after we are able to offer efficient platforms to our partners. The best example is the new partnership with Ford. That means that we are able to attract new partners, to have trust, not only with historical partners, our Nissan, Mitsubishi, Alpine, but also with completely new partners. So we are very proud of that, and we are working hard to be very reactive and to be able to deliver on the market very soon. Can you give me a name of the Ford model? No, it's on Ampere small platforms. We have 2 vehicles, so We can guess. you can guess, perhaps. Torej, tovarna v mestu Douai je v industriji znana kot tovarna z znanjem in veščinami za visoko masovno proizvodnjo. A kaj smo odnesli iz ogleda? No, v živo smo videli odprto, nepokrito LFP baterijo. Poglejmo jo. As you can see, we don't have any protection around. Like this, we can reduce the cost. The chemical, is also different. We are on NMC. Here we are on LFP. The main difference between NMC and LFP, the LFP is more sensible to the coolest of outside, to the cold, but you have less risk about a fire or something like this. 30% approximately below the other one. So when you compare the same capacity, Exactly. 30% less cost. Exactly. Okay. But And they're also more durable if you charge it to 100%. Exactly. The modules here are a bit bigger. Yes, they are a little bit bigger because of the chemical. Quite similar. Yeah. The weight is the same. If they are not screwing, they are gluing by a supplier LG. But the battery isn't a structural part of the car here. It's like mounted to the Exactly. chest. It does not have an impact of the structure, but it has an impact of the driving of the car. So eventually, when we come to the solid-state technology, what will be different when we take a look of these cells? The size when you have some solid battery cells, the size is a little bit bigger. Okay. So the solid-state batteries will be actually bigger in size. Exactly. And frankly, honestly, I don't know all the specification of the solid cells today because I think it's at our design state, but not at the production one. Midva nadaljujeva najino pot, zadajo pa medtem skočimo še v Frankfurt, namreč lanskega novembra smo objavili pogovor z glavnim razvojnikom kitajskega giganta Cheryja, ki ga pri nas zastopata znamki JQ in Omoda. Pogovor smo posneli v Wuhuju na Kitajskem, naš sogovornik pa je bil Nemec Jochen Tüting. In ne, on se ni preselil na Kitajsko, namreč to kitajsko podjetje je svoj razvoj zaupalo Evropi, ker je po kitajskem mnenju Evropa gonilna sila. No, takrat smo govorili o glasovnem upravljanju, samovozečih avtomobilih in voznih lastnostih, predvsem pa smo se zmenili, da se ponovno srečamo, tokrat tukaj v Evropi. Poglejmo, kaj smo se pogovarjali v Frankfurtu. One of the biggest difference is the voice assistant. In China is more used like a companion. The usage of animals or human forms is very popular in China. However, customers in Europe are more... So we want information there. Yeah, exactly. They use it as a system while driving, right? So you want to make phone calls, you want to use navigation. So we want something more, let's say, less playful. So that's why instead of using an avatar, as you see here, we use more like an abstract form. Yeah. You see here. So that is what the Europeans are used to. So that's why we change it. And yeah. So you say this is the same
There's, yeah. back end. Yeah, that is the same backend. The same function. What we changed was only the avatar or the animation. So you see here we have kind of a robot and baby astronaut, and here we have abstract forms. Icon. Exactly. So that's what we use. So this is one of the main changes that we did for voice from HMI point of view. But if I understand you correctly, the Chinese people don't ever use the menu structures. They just say it. Exactly. So, yeah, they like using voice for everything, right? So for I enable, disable settings, while in Europe, usually you still want to have control of what you are tuning on or tune it off. So that's something that we're still now evaluating. Maybe in the future, we're going to move a little bit also from this behavior into our system. So no more cats and dogs No, in the no. Chinese cars. Yeah. So I just wanted to show you also about the voice, because I know for your country also the language is very important. Yes. So just to let you know, we have already 9 languages actually, and these 2 are coming. So your language is here, as you see in July. We are going to have the most important one for you. So just to let you know, we are thinking about it. That is also an important market for us. So we are working on it, and then in July will be implemented across all vehicles. Slovenščino v J-kujih in modah. Kaj to zdaj za sabo potegne v Sloveniji? Super stvar za stranke, lažja uporaba vozila, manj motenj med vožnjo, lahko se bomo pogovarjali z vozilom v našem slovenskem jeziku, ne bodo samo navodila in pa infotainment v slovenščini, ampak dejansko se bo lahko pogovarjala in ukazovala avtu kar v slovenščini. V katerih avtih? Dejansko preko OTA sistema oziroma nadgradnje vozil over the air, preko brezžičnega sistema, bojo na ta način updatane vsa vozila, ki so na nek način elektrificirana. To pomeni plug-in hibridi in pa električna vozila. Klasični IC motorji bodo pa dobili ta upgrade potem na servisu. Ob prvem obisku bo hkrati narejen tudi upgrade. One of also our challenges is languages, because besides the text, you need to understand the context, how the text will be used. So you can see here some examples of the Chinese near to lock, far to lock, right? To unlock. So actually, this is what it means. So this is what it means. We do the translations now here in Germany for all the European languages. Maybe for China, the button is maybe like this. English might be this, and maybe Slovenian will be like this, right? So that's what it means. So then we need to consider all the languages, and based on that, sometimes we need to adapt the screens as well. Renaultova direktorica je v intervjuju poudarila, da je elektrifikacija ponovno obudila oziroma ohranila vsa delovna mesta v majhnem normandijskem mestecu Kleon. V naslednjem intervjuju pa bomo slišali, da lahko elektrifikacija delovna mesta tudi ukinja. In to veliko delovnih mest. Koliko? Prisluhnimo. Jaz sem pač v tem poslu 30 let in se ne spomnim, da bi bilo kdaj toliko turbulence, da bi tako pogosto morali revidirati plane. Pa težko je sploh vedeti točno, a si se prav odločil. Če smo Slovenci nekaj časa bili užaloščeni in smo rekli, kdaj pa končno dobimo poceni električne avtomobile, mislim, da smo že tukaj. In ti s pobrano največjo subvencijo do 7200 evrov kupiš zdaj avto, ki je električen ceneje kot njegovega brata s podobno opremo, ki je klasičen bencinski. In dejstvo je, da na slovenskem trgu v tem trenutku najcenejši avtomobil je električen. Res je. Koliko manj sklopov, zglobov, ki so nagnjeni hitri rabi ali pa okvari, imava v električnem avtomobilu. Nimava olja. Zavorni sistem se definitivno manj obrablja. Nimava izpušnega sistema. To, kar sem prej omenil kot prednost za končnega uporabnika, je za pooblaščenega serviserja absolutno minus. Ja. Ker je precej manj popravil, precej manj prometa z nadomestnimi deli, precej manj servisnih intervalov. Naši švedski kolegi, kjer se je ta zgodba začela zelo zgodaj, so operirali, ta številka bila izredno visoka, skoraj 70%. Jih odpade. Ne?
Po prodajnem delu govorimo o prometu z nadomestnimi deli, govorimo o storitvah. Tisti kader, ki bo ostal, bo res moral biti visoko specializiran. Mi klasičnega motoroznanstva praktično več ne potrebujemo. Potrebujemo elektrotehnike, mehatronike, če kdo od mladih posluša, kam se usmeriti, in diagnostike. In vedno bolj govorimo o elektrotehniki in ne toliko več o mehaniki. Seveda kleparija in ličarija še vedno ostaja, ampak z vsemi asistenčnimi sistemi pa vpliva že na to, da opažamo upad storitev za kleparsko in ličarsko delavnico. Določene znamke, tudi naša znamka recimo, pri 2 novih modelih, ki prihajata v letošnjem letu, ponuja Blue Cruise. Ja. Ampak avtomobili v naši regiji in v naši državi, kjer regulatorni okvir ne ustreza nudenju te storitve, ta storitev ne bo omogočena. Kako bo to dejansko sploh v resnici potekalo? Jaz bom kupil avto tukaj v Sloveniji in ko bom šel v Nemčijo, bom lahko roke spustil? Ne. Če boš avto kupil v Sloveniji, ne boš imel omogočene te funkcionalnosti, pika. Jaz sam, če jaz tako gledam, pa bi pa že avtomatsko jaz raje šel kupiti avto v Nemčijo. Vsaj za enkrat. Kitajski proizvajalci nagovarjajo določeno skupino potrošnikov in da določena skupina potrošnikov o njih zaenkrat absolutno še ne razmišlja. Nekdo, ki ima nek zgodovinski uvid, kaj se je dogajalo s kitajskimi proizvajalci, jim dela veliko krivico, če ne pozabi na zgodovino. Še 25 let nazaj je to izgledalo bistveno drugače, se pravi, avtomobili danes ne oblikovno, ne tehnološko, absolutno ne zaostajajo, kvečemu prednjačijo. Je pa dejstvo, ampak to bo zdaj moje osebno mnenje in tudi ne želim izpostavljati nobene konkretne znamke. Super, kupiš avto, ki ima krasno ceno, ki lepo izgleda. Ko se prvič zaletiš, rabiš nadomestni del. Tradicionalni evropski proizvajalci se pogovarjamo o dobavah v urah, kvečemu dnevih, ne tednih ali mesecih. Naglica, s katero vstopajo na nove trge, se pravi, začnem s prodajo avtomobilov, pri tem pa nimam niti enega pooblaščenega servisa, niti enega izšolanega mehanika za tehnologijo, ki pač ponujam. Čas je, da zdaj z Luko zapustiva to čudovito francosko severno podeželje in se spet vrneva v tisti zabasani, preglasni Pariz. Je bilo pa glasno te dni tudi v Novem mestu. Prišel je namreč Twingo, in v Twinga je svojega velikega maršala vštekal Zoki iz Bigfoot mame. Torej, naj se rola! Na priloženi QR kodi lahko pridobite vse informacije o novem Twingu. Tukaj na severu Francije pa sva povprašala tudi, zakaj Twingo pravzaprav ni del elektromesta. Electricity Ampere is the first hub, and we learned a lot from this experience. Now the demand from the market is higher and higher regarding electric vehicles. And as Novo Mesto is a historical plant for Twingo. But now the plants in the north are almost full. That means we have to develop this hub sharing, the same technology, and the sharing between us about the performance of the ecosystem and also performance of the partnership we have. We'll move from first hub, that is Electricity Ampere in France, to the rest of the world. It's a question of time. V Novem mestu se torej odpira drugi Renault Electricity, torej južno električno mesto. In tako kot avtomobilska elektroindustrija poganja to francosko podeželje, tako bo tudi novi Twingo poganjal naše slovensko podeželje, torej Dolenjsko. Tako je. Zdaj pa se midva odpravljava proti domu, ampak tam bova ostala le nekaj dni. Zdaj namreč sledi pot na Kitajsko. In poročilo s tamkajšnje turneje vam pokažemo v sredo, 5. maja. Namreč prihodnji teden sledijo počitnice. Do takrat pa nas seveda spremljate na MMC-ju
in pa na našem YouTube kanalu, kjer vam ponujamo naše zgodbe v tisti podaljšani, celoviti obliki. Ali pa nas spremljate na naših kanalih na družbenih omrežjih, da vam seveda ponujamo tiste ključne momente kot skrajšane povzetke. Torej, do 1. majske srede, srečno!